uyu munsi rero ku bantu batanzi nitwa Laurence Mujawimana, nkabanzwe ku izina rya Mama Monty. Uyu munsi rero nashatse kubasobanurira cyangwa mbereke ukuntu umuntu ashobora guteka igikoma cya Monty. Monty nk'uko abantu benshi bagiye bazi Monty ni igikoma, ni ifu y'igikoma yitwa Monty ikorwa n'uruganda rwitwa Rainbow Health Food. Uyu munsi rero nabazaniye product ebyiri, hari Monty 7-in-1 na Monty Composite. Uyu munsi rero nifuje kubereka no kubasangiza uburyo ushobora guteka igikoma cyawe neza uri mu rugo. Ifu muri kuyibona, ni agafu keza, irahumura, irasa neza, mbese ibereye ijisho kuribona. Karanoze, iraseye, iranoze, imeze neza cyane. Rero ngiye kubereka uburyo ushobora guteka igikoma. Mbere na mbere ngiye kubereka igipimo cy'amazi, uburyo ushobora guteka igikoma wabanjije kugipima, pana kwa kundi umuntu yimagina agapfa gufata ifu agatoba n'amazi. Ngiye rero uyu munsi ngiye kubereka ibipimo bishobora kugufasha ugakoresha ukanywa igikoma cyawe gipimye, ntihabeho kwaya mu rugo. Uyu munsi rero ndifashisha iyi tasi muri kuyireba, ndafata ifu yuzuye iyi tasi. Yego muri kubibona nayujuje. Yego ndafata rero ibikombe 4 by'iyi tasi. Kanze mbibereka, turapima amatasi 4. Ubwo ababyeyi bankurikiye, abakobwa, abasore, abantu bose bakunda igikombe. Igikombe cya mbere, igikombe cya kabiri, igikombe cya gatatu, igikombe cya kane. Ahangaha rero iyo tugeze ahangaha nta kindi dukurikiza, turafata ya fu yacu nayo yuzuye muri cya gikombe, hanyuma dusuke muri ya mazi yacu. Ya mazi twapimye angana n'ibikombe 4. Yego. Ahangaha rero iyo tumaze gufata ya fu yacu tukayishyira muri ya mazi yacu twapimye, nta kindi dukora ni ugukoroga. Ubu tugiye gukoroga, ubu tugiye gutangira noneho guteka igikoma cyacu mpaka gihiye. Kubabwira ku bijyanye no gupima amazi ateka igikoma kuri iyi fu yanjye ya Monty 7-in-1. Nakoresheje kino gikombe, shyiramo bigira amazi ibikombe 4. Ni cya gihe uba ushaka igikoma gisa nkaho kitoroshyemo, ariko wowe ushobora kuba ukunda igikoma kirekuyemo. Igihe ukunda igikoma kirekuyemo, noneho wowe wagira ibikombe 5. Kimwe yuko ushaka gufata ikiro kimwe cy'ifu cya Monty 7-in-1. Iki kiro rero gishobora kuvamo, ushaka kugifata ukavanga n'amazi angana na litiro 10. Yego, ubwo nagira ngo nsobanurire abantu, nifuje ko tugomba kuzaza duteka ibintu bitari mu kirere. Hakabaho kugira ngo ugure ifu y'igikoma usange mu rugo muyinyweye iminsi 2, bitewe no kutamenya ibipimo, kutamenya ubumenyi bwo kuba wakoresha ibintu byawe neza kandi utaye. Rero ndatekereza abantu bari kunkurikirana uyu munsi mugiye kwiga uburyo mugomba kwekonomiza ibyo duteka. Rero igikoma cyanjye ubu ngubu ngiye gutangira kugiteka. Ya fu nayishyizemo n'amazi, mwabonye ko twabipimye. Ubu noneho tugeze mu mwanya wo guteka igikoma cyacu. Kubona iki gikoma kukigaburira umwana ni igikoma kiryoshye, umwana ntiyagihaga, kirasa neza. Igikoma cyanjye ukuntu kimeze ubundi rwose turyoherwe, abantu mwese munkurikiye. Kirashyushye rwose ariko kiraryoshye. Wow! Kiraryoshye.